Iti karito'y Sitio Payaw, iti Barangay Valenciano, Banna, Ilocos Norte, ket adda dagiti haan ang maipaliwanag, dagiti agnanaed iti karito'y nga lugar, gagayem ken kaabsat. Iti karito agundaway iti special presentation ti JCQ, iti karito'y panakaselebrar, ti Undas 2025 ket intay ipadanon, ti panakisarsarita tayo ti maysa nga retired government employee, tapno ti kastaket istoryaan na no anya dagiti indamadmadlaw, iti karito'y nga lugar, iti Banna, Ilocos Norte. Intay buyan depoy, mga JCQ. Arigan adamang mangegyo, ano kadtas ang obra inyo no kadto? Ala, usually ang ritualak nung siya makangod kasi idi ubinak detoy. Elementary ako lang. Ada mga mahigming agpupukaw nga lalaki. Tapos umay di uncle ko nga andi itababa. Umay ito, sursurutin na bayan di ko. Ala, awan taod to. Kung namin nagpupukaw. Naulimog kami. Isuna na hangin ngamin. Actually, mga ka-JCQ, habang agsalsarita tayo kay ni ma'am, balasang kapila idi ma'am? Ubing. Ubing ako mga tawen mga kaidi? Siguro mga first year high school. So, actually, dito'y location tayo tatta. Mga ka-JCQ, ket dito'y iti nakatennagan, di may isang truck nga nagkarga iti Irik, mga kaibigan, nga ingapuda iti siyudad ti Batak. Ngayon, idi agawid dan iti Banna, Ilocos Norte, ket ditamatan nga maipagarup ana lost control, deto'y manibela ti truck, then natinagda dito'y bantay, gagayem ken rabsat, ket di pa nakatinagda, ket naipit DJ driver ken may nga pasahero gagayen ken rabsat. After that ma'am, adda digiti kas lang mangmangegyo idin. Adda sinyales na ngamin idin sir before nga adang aksidente itoy, adda sinyales ni. Ano ko digiti sinyales ma'am? Adda ti madmadlaw mi nga kaslang madimi mawawatan di ito na sumsumgar tayo. So naagpuk-kapukaw hamet nga digitay dadakkel nga bilit or timek ti lalaki. Oo. Hanyo met maawatan nyo anya digitay. Kami maawatan digitay mga pukaw. Kasi digitay among tipok ka nga minti mo kas lang aglang langoy kas lang. Oo. Kas lang digitay umaw na ampaw. Mano nga aldaw nukwa ta nga palabsan tas adda iti mapasamak nukan ma'am. Pasaray umabot mo ti 3 to 1 month kasi 3 weeks to 1 month. So day dinaudi nga napasamak ditoy DJ adda nagpadaw nga ubing. Nangyag digitoy ubing nagidibit. Nakangigan na ma'am. Ito'y mutlaing. Dito'y bantay. Tapos ko nang paytay ma'am nga adapay dito'y iti baba? Iti usually kung nadadidiin may nag-ritual. Oo. May nang wakadeti nga naudi nga pocket. At ano balay ba ito? Iti baba? Okay. So, kinararagan da idi ma'am? Kinararagan na ito'y mismo deto'y nga nakakuanda. Kut ibaga na nga DJ tagpadlaw kanya na ket narungsot nga lalaki. Kayat na nga sawen dayo apo haan nga maka panaw dito ma'am. So pekit digide pulis at kanon nga desgrasya ikit mo amon di ko nada apay nga dimet na pumanaw dito Batman ni ito. Kuna dagiti pulis po. Okay. Actually, mga ka-JCQ, madlaw tayo nga adala ta dito'y, dito'y lawlaw tayo. Gagayan ken na kapsat-isag po na nga pasin kami po. Karagiti adad to'y lawlaw tayo, gagayan ken na kapsat. So, ma'am, no kastoy nga panawen, sumangbay iti undas akunada, piyesta iti minatay, adda digiti kas lang madmadlaw tayo.
Ay, siyempre, ang danigit yung madmadlaw mi ito yan, no kwa, no kasi nga kwa, Dandanipis. dandanipis at minatay iso nga, an na dami mo, yan ada yung apo namin, no kwa, makaandaman. Agat atang kay mit no ka, ma'am? Wen, agkan kandela kami ito. Ikanyo kandela no kwa? Okay. Kandela. Tas no ikanyot kandela, medyo okay met ipakiramdam tayo no kwan? Kaasit yung apo. Oo. Saka ano, medyo DJ nga weekend, nga nati kwan, malpas dating ondasan, nga kwan, nakakandela kami. Oo. Kasi ti apo, nalagan kami na ito, yun na kwan. Okay. So, kadigiti mapaspasamak dito yung nga lugar, ma'am, nanipod kinaubing mo, aging gana ka rin angulawan. Kasi manot pa rin tayo, ma'am? 70. Elementary aki mayat ito. Oo. Kas po na dagiti ubing tatay, nadlaw damanin. So, karita gunda mo ma'am, anya nga dagiti kas lang may ipadanon tay tata karita lumablabas dito. Kang runaan na dagiti dadakil nga luglugan. Isut talaga sir nga jak amon mo apay. Nga dadakil nga luglugan ti kanayon nga alain. So mamati kayo ma'am nga mga laala dito nga lugar. Ever since nga da kami ito sir, talaga nga dalata. Alain na. Every year lata deta ma'am. Idilas, bali ag 1 year deto ita kasi pinag-iirik. Yeah. Ag 1 year. Yeah, sumgar ka. Sumgar ka. So ayan, gagayan karabsat. Actually, 2 times na imay tayo nag-cover dito yan. Gagayan ken kabsat. Imuna ket DJ naka motor idi. May kadwa nga kinuveran tayo nga aday tinapasamak nga nakakaskas ang day nga lugar. Gagayan karabsat ket day di natinag nga truck nagkarga iti irik nga ikabilda iti ilitiban na Ilocos Norte mga ka-JCQ. Ma'am, malagip yun day di may sapay nga dump truck na nagkarga iti mapanagpipiknik. Ay, day ko January. Okay. New Year. Oo. Puro ka mag-anak ko. Nakalugan. Manot nakalugan idi, ma'am? Nga natay talo. Okay. Natindag man dito yun, ma'am? Anak, agama, di Mesa. Tapos, kaanakan ni di Mesa. Natindag dito nga banda? Itchay, deta muna. And that silaw na. Okay. Yung silaw nga agsinsindi. Iso ilikan nyo, ma'am, silaw. Iso nag-request kami, idi. Ada nang i-donate na dito silaw. Okay po. Ma'am, kung nahitatay nga dito nga lugar ket may sa nga angkan, awanin itibutin tayo. Lumabas dito kirami. Kas lang hanmeten ta nairwang kami. Ngam kas nga adamadlaw mi, dito lang adaman ko kasama. So, kararag lang iti katapat sa mga. Ana digitay kang runaan nga oras nga ada digitay madasdasgrasya to nga lugar mo. Sir, awan ti pilpilin na. Di ka anakan mi nga taga-Bugas City nga aldaw. And then, di naglug ay nadisgrasya ti an animal 6 o'clock in the morning. Okay, oo. Tapos di irik. Agsipnget. Uwin, kastoy nga oras. Kastoy. Okay. Between 6 and 7. Ma'am, kunada, nga dito nga lugar itiban na Ilocos Norte kat sikat nga pakadasdasgrasyaan, ma'am. Anat makunam ka dito? Apo. Jak amo, awan ti makunak tano apay. Kasi imo na nga nangi kwa itoy di imo na nga kunam nga aduti na disgrasya na kelkot. ABS-CBN ti imay ditoy. Okay, ma'am. Tapos naikastoy damanin, ma'am. Iso nga nagpa-ritual kami ito, di may nagkarag nga kwaket. Kasi di may tibagan. After the ritual, kumusta dito yung lugar, ma'am? Dito pa nakakararag na? Kasi ti Apo, medyo na kuan, natal na basitin, haan lang nga tayo ko naman, sir, nga uri kasi nga da ritual, di tayo met amuta. Haantay met amon mo umuat ba namin. Okay. So, dating na lugar mo, naanad kayo nga agubra? When? Anad kami, ori agdaldalos kami ito, agan anad kami, no adalugan nga lumabas in sir.
Okay. Kuha kami basit. Maani kami basit. Mamati tayong adadapay lang dito kada gito agong daway. Ay, kanigito siya. Talagang madmadlaw tayo. Madmadlaw mila tayo. Mayroon kami kadakuhanan na kuan. Kaasi ti apong tilang kukuhain mi. No apay nga duglugan. Ma'am, no kas pangarigan, sumsumgar tayo talaga. No kas pangarigan, dumdumngeg da, kada tayo kadagit agong daway, ana itikas lang maipadanon nyo kadakwada, ma'am. Okay, tilang maipadanon ko nga kwa ore ka dino kasano tirigat ni idtoy. Sir nga mangi karkararag kadakwada, mangi kited ti anyaman nga mayatang ni kadakwada kasi jay pampamayan ni. Aglalo no kasto nga undas, itik kami nga talaga idati nakakaandam. Okay, so mamati tayo pay lang, dagitay kultura tayo, dagiti pamahiin tayo nga kunada, no? Sumangbay iti piyesta iti minatay. Ay, wen, sir, haming malipatan. Talaga nga isutin ko at di lolo lang ni. Naisuro da kada kami. Okay po. So, dalat ta det ang aramiden mi.